sanibona wangena Dr. Buwe Mhlanga. Ngikhuluma nani nonke South Africa. Ngiyanthanda South Africa. Ngiyanthanda nonke abalaleli. Ngiyanthanda bamazwe ngaphandle. Ngiyanthanda abalaleli emakhaya. South Africa yonke. uDr. Buwe Mhlanga ukhulumayo. Khuluma nani ngokuhlonipha. Ngikhuluma nani ngokukhulu ukuhlonipha nonke abalaleli. Ngikhuluma ngalokho especially satwende 1 27 21 22 27 February kuna specially salaba tata maphondo ngiyawavusela. Kuna specially salawa laba bathatha amaphondo kusokela ngaqala kuyenza ama video abantu bathatha amaphondo. Ozani ngiyomsukumisa phansi. Ngiphakamise ngalo muntu ubuyile manje eMalawi lo ngisimama ngawo ngimsimamise nonke. Nizophatha u3750. 1 liter ekoloko. 1 liter Tasanbek yamakhosazana. Ngoba kufanele wahloniphe emakhosazana la usebenza ngabo phela bogogo la. Kuthiwa amathonga la. Kufanele ubahloniphe ngendlela esimanga. Ngoba ibona basinika impilo. Ibona nje basinika ingane sibe nezingane zingaka. Ibona basinika abazukulu. Ibona basinika amakhosikazi. Mabathandile ungathatha nje 10 amakhosikazi. Mabakuthandile makuthi uyabahlonipha. Nazi inamba za Dr. Buwe Mhlanga 065 674 8648. Ngiyayiphinda le nombolo 065 674 8648. Inye yesibili 079 9 11 32 42. Ngiyiphinde le nombolo 079 9 11 32 42. Inamba litholakala kuzona mina Dr. Buwe Mhlanga kwadukuza KZN. Ngihlala ngaseMeville Madanchini house number 1213. Mawufuna mina uyongena ku website yami ubhale Dr. Buwe Mhlanga. Uthi uhlala kuphi eStenga kwadukuza KZN uhlala uhlala ngaseMeville 1213 house number. La uzobhala uvele umthole uzomthola kahle kakhulu ungabe nokungabaza nje uzovela usuke lapha ngemoto yakho uyofika mzulu wami no. Mina ngikhuluma kokhulu ngikhuluma ngiyazi ukuthi umuntu wami uyasebenza. Abaningi bayakwazi lokho. Kodwa sengiyawaphakamisa ngamaphondo lawa wathatha. Eko kuphela mina ngenza lokho ngoba ngifuna umuntu angithande nami ngimthande. Nalabo bathi bathatha amaphondo maybe kwaba lenkinga emadlozi yakubo angasebenzanga kahle amaphondo naba babuye nawo. Kodwa just uzophatha u3750 amaphondo. Akuko ngoba waya entabeni wena makuthi wathatha phondo waya entabeni awuyintabeni uzothola intambo le sizokunika yona ephakamisa wena nalo mafutho lawa osanda wanlabe ngwasho kubuye uthole no kuma nokugajwa kuna mithi nje lo mfuna ukumgava wona bathi ugondwa. Abaningi abamwazi gondwa. Abaningi abamwazi gondwa. Kodwa ngiyahlebela kancane. Gondwa abamwazi abaningi. Kodwa ngithi hosa mfowethu. Ngizofaka yena gondwa uyosebenza. Usebenze kahle kakhulu. Ngizokufaka ngoba ngisho ufuna ukumphakamisa. Ngikhuluma ngogondwa mina. Lo nginayo mina. Abaningi abanayo sinyanga siningi asinawo gondwa ngiyakutshela nje. Kodwa mina nginawo Dr. Buwe Mhlanga ngihamba amazweni ngifuna ukuthi niphakamise abantu ngifuna abantu bahlale kahle ngifuna bavikeleke esitheni nabathakathi.
khuluma nani South Africa, khuluma nani abalaleli nonke, khuluma nani bamazwe ngaphandle ozolanda gondwa wakho. Ay babo ozolanda gondwa wakho. That's the time angifuna ukugeza amaqanda so emfuleni phela buye phela thatha khona. Ngikhuluma nani kanti ngikhuluma ngokuthiwani ngoba ngikhuluma nani ngoba ngintshela muhla ka 21 no 22 27 ngoba nibaningi kuze ngifake emalanga lawo ngibaningi ngeke ngicede ngo 2 days bekuthi ku special awu akunankinga bengizothi u 2 days naso special bafuna ukuthatha amaphondo bangakathathi abezi bothatha uphondo lu 6500 mawufuna sigubhu ozosilanda futhi esigubhu su 7500 buka ngehle kanjani ngoba ngiyakuthanda buka ngehle kanjani into yaka 58000 sengithi ngiyayehla mangizoyenza special straight na nibonile ke ukuthi le nto ngimnike yona isebenza kangakanani ngizobiza andukhohlise kwamanje ngisakukhombisa ukuthi gondwa wami lo usebenza kanjani amanje ngisafuna ukumkhombisa nje wangafika this time isikhathi sizayo gondwa uzomthatha ngo 58000 ngizomfaka ku 79000 kodwa specially ngizofaka 58000 uyeza uza ngendaba ngoba impilo yakho le akusimpilo yami ngoba ngibona namanje segugile kodwa ngisaphila ngaye lo gondwa wami manje ngifuna ukuhlephulela nawe ukuthi ukwazi ukuphila. Ozani nina nathatha amaphondo ozani lokuphakamisa sebe ngamchazela ukuthi kumphakamisa ngani namhla ngiyatshela ke ukuthi ozani ngimphakamise ngoba gondwa ula kimi gondwa ula kimi ngihamba ngimazweni ngihamba ngifuna into yokuphakamisa abantu kuze nami igama lami lithandeke ngifuna ukuthandwa abantu nabo bangithande. Khuluma na South Africa, khuluma na abalaleli nonke, khuluma babazwa ngaphandle. Mhla ka 21 a 22 27 February uDr. Mhlanga uyabaphakamisa labathatha amaphondo ngoba sikhathi bathatha amaphondo gondwa umtholana yena ufuna ngimphakamise ngaye madoda zomphakamisa ngaye madoda sondela umthatha gondwa wakho sondela umthatha gondwa wakho sengiyakuhlephulela ukuthi ufuna ukuphakamisa ngani manje sengiyakwazisa ke sondela mphakamise Nkosi yabandla kusho mina Dr. Mhlanga ngiyandinga nisondele ngaseduze makhosi enyanga enkulu uthi Dr. Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso ningathathi abantu bathatha ithomi sami kodwa funeka uyilalela izwa lemthetho ngoba na ufuna ukuphila. Thina bomhlanga nje ngoba sayilalela umthetho siyaphila njengamanje. Sina ingane zo 48 amakhosikazi awu 6 abasukulu sebekhuphukile manje bawu 19 bafana bayazala amantombazana ayazala. Umuzi wa Dr. Mhlanga mkhulu kakhulu. Heko kuzama usondo asingathini ngoba phela umuntu mawuna into unayo abantu bayakuzonda abafuna ukubona iyona ngifuna phela ngithi hozo uthatha golwa wakho mina mama ngisonde ngivele ngihleke nje ndithi wena uhlala ngesikhathi ngoba bangilala nje golwa uyakhuluma nami uthi baba sibani angekho right kanti ngifuna nakuwe kube njalo
uthi lo kodwa lo ngifuna ukuphakamisa ngani uzokhuluma kangakanani uwe angifuni into yokudlala ke Dr. Bonhla ngoba ngimtshela ukuthi kuna special kusukela ka 21 22 27 vele kuzothatha amalangana ngoba abantu bathatha amaphondo kwa Dr. Bonhla abaningi ndifuna ukuphakamisa akusho ukuthi kuzomaphondo ukuphakamisa kuphela na laba funa ukuthatha kuqala kuthatha specialist makuthi awukazi uthathe lutho horse sebe sekshilo uphondo lu 6500 esikubu kisiyesile su 7500 angifika buka kanifika ngokuthini ngoba ngiyakuzwela ngikhuluma nani nonke South Africa ndikhuluma nani nonke abalaleli emakhaya ndikhuluma nani nonke amazwe ngaphandle into bekufuna ukuyikhuluma kuqala yokuthi kungabi nenkinga nje khona uzobhala phansi kwesithobi sami wathi uDr. Buwe Mhlanga lo kaphelani khona uzobhala wathi uDr. Buwe Mhlanga fakani imali ku account kaphelani mina ngifakisi abantu abaningi bafuna umuthi njona laba thatha umuthi kumina bayakhala ngifakisa umuthi kalula mina ngoba ngiyazi ukuthi mama ukufakisa faka imali ningakazi ukusebenza ngikwazi ekusasa mayiqwila le mali usukhala kuba le mali maseyiqwila awumwazi ufakele imali wena manje omunye baba wafika la ngeke ngikhulume ngegama wathi baba Mhlanga ne ndifuna ngilungisele kunamuntu wangithathela imali ukulungisele wathatha kanjani le mali wathi yena uzongenzela imali wathatha imali wathatha 25000 hawu wakwenze kanjani manje hayi mase umfonela inamba ke valiwe siyasazi kanti mina ngeke umuthi awuvumi ngothi nanikana alitshontshelananga bekuthi umuntu lo watshontsha bengizothi okay kulungile singakwazi ukumlemaza lo wena umuntu uyifakele ngehleziyo yakho ikhululekile imali ebhenki wamnika senamuhla uthi baba Mhlanga ngilungisele hayi umuntu lo ngeke obambe ngothi angatshontshanga hayi baba Mhlanga uzenza njani manje kanti iqwelile leyo mali lo 25000 lo uqwelile wefuna akwenzele imali emasalamisi wakubona phi lo isiphambano uNkulunkulu wami ngiyakhuluma kuwe wakhala lo baba imali ihambile yona lento ayingaba Dr. Buwe uthifaka imali abaningi nje bengizofakisa imali ziningi kakhulu baningi bathi uyofaka imali iningi ifaka 4000 uzokwazi ukuphosela mina ngila angiyenzi le nto leyo ngoba ngikwazi wena mawufuna fika emzini wami ndikuthindeke izandla zami nakusasa makungahambi kahle uyobuya emzini wami ngoba uyakwazi yabo seke ngimtshela lokho abalaleli nilalele kahle kuqolwa abantu bayaqolwa emhlabeni faka imali umuntu ungamazi kwathi yena uzokwenzela imali uzoqina banyathi bayoqinisa muzi qinisa muzi enola angaze afike emzini wakho faka imali ngakho uzoqinisela muzi uzoqinisa muzi ngomoya uqinisa muzi ngani ngomoya masikodwa abantu ngoba sianizwa simtshela still niyayifaka imali kumuntu mukamwazi akwenziwa lokho imali uyisebenzela kabuhlungu kanje uvela uyiphosa ukunikeza umuntu mahala akwenziwa ngoba ngimxwayisa nje umciphisa abalaleli nani makasitoma wami ningayenzi lento kufaka imali kumuntu ungamwazi ayikho mali yokwenziwa ngesalamisi ingana mungozi imali nje lo kutshela ukuthi uzenza imali igcwale ebhenki mamiliyoni ingana gas ingana lutho amanga la uvela umtshele ukuthi ngeke kwenzeke imali yini izolanda imali ngoba isipoko segazi lomuntu lombulele izolanda imali lapha manje wena uvela ufake imali nje hayi kusasa uzothola amamiliyoni ebhenki uyabona ukuthi umdlalo na ungacabangi umuntu awuyicabangi ngalento
ngoba na ufuna ukucabanga ukuthi ngiyadlalwa nje kamanje ayikho lento ukuthi kuzodwala amamiliyoni bank imali igazi imali akusobudlala abantu bayabulalana ngemali manje wena ufuna ukuyicabange lento ukuthi mangifuna imali yokudwala indlu yabasalamisi kufanele nami ngikhiphe igazi abathina bobuhlanga sikwenzi lo sisebenza ngendlela saphiwa ngayo ngabantu abadala labo mkhulu ngoba basho ukuthi mawenza into nje iyingozi abantu kuyabachazela abantu bayafonela ngibatshela ukuthi imali yamasalamisi yokugwala indlu ngiyenzi uhlukane nami nakona nje usosawufe ungayibonanga ngani ngoba bazokurobha abantu uphose imali wena ungayibonanga imali yamasalamisi imali yabasalamisi yiyo siyaziyo kwento okuthenga sikhipha la eqanda mlonyini noma iphepha senze kanje sabe sesitolo sothenga isalamisi ke le asiyo le mali usho ukuthi ufuna ukuthola amamiliyoni isalamisi ke umuntu avela kwenzele imali kanje afaka mlonyini intanda noma akhiphe mlonyini intanda akhulume sekutshitshebe 200 maybe kube 1000 yabo seke isalamisi kelelelo imali inhle yilesi isebenza thina bomhlanga ingana ungozi ungabulali ngani ngoba sibiza abantu kuphakamisa amaphondo masifika sikunike isigubhu kungana ungozi kungana nyoka ekufebayo wena ayina ungozi le manje mawuthi uthola nyoka ekufebayo aw una browse 5 years urithi wakho 5 years udlala imali leya wakhe izindlu ube nemoto ube muva ka 5 years seyaqhupha too much lento onoma ikulala ihambe ye kule nyanga leyo la wathatha khona nyoka uhambe nayo nibe no2 nihamba nosebenzela le nyanga le kunike nyoka nawe uzoba sukuliti yale nyanga le kunike nyoka wena utube rich ngoba thunzi lako mawufile uliyakuyona le nyanga le nyanga ayichechifa ngoba isimama mathunzi akho mathunzi abantu laba fayo ifika ngawo yabo sengimtshela lokho ke South Africa nilalele Dr. Buwe Mhlanga uthi ngiyamciphisa kancane uthi into yobungozi ningayivumeli into yobungozi ningayivumeli bantu benkosi uhle imali engene kahle uthenge imoto kahle kungabi le nyanga uthenge imoto le nyanga isayithenga imoto akwenziwa lo ngoba nalo nje sibasebenza kuyaphumula nawe mawugijima mawusuka la maybe uyaphi la uyakhona kufanele ufike lapho uphumula ngeke uphinde ujike ubuyele futhi ngokugijima uzowa endleleni into ezokuyisa endleleni le ngoba power yokuya fika ugijima ufika la ufika khona so uyajika futhi ungaphumulanga uzowa endleleni ngoba uzophuza amanzi ubhodlela laphela ngithatha kanjalo abantu benkosi ngithatha kanjalo maqhawe amahle ngiyathanda kakhulu asiseli ngoba bengichazela ngespecial sa 21 a 22 a 27 sizoba nemalangana ngendaba labantu bemapho bathatha amaphondo kumina ngiyabazi banika kakhulu kodwa ngiyabadinga one by one ngise nawo la maphondo wathatha isigubhu ezele isigubhu gondwa ulindile bona ngiyophakamisa mfowethu ayitwe kuhlala ngifuna abantu bangithande na ungithande lo mnyaka ngoba suqalile asiphakameni madoda ningayenzelwa into zasalamisi mina ngenza into zasalamisi sifaka umuthi ngo esikhongwane emsebenzini wami so phakamisa wena nophakamisa ukuhlala kahle nomndeni wakho nonkosikazi kungabe umngozi kukongozi uzovela kuwo khuluma kweqiniso mina Dr. Buwe Mhlanga uDr. Buwe Mhlanga usebenza ngokweqiniso hayi amanga kwafuna
abaningi bathatha baphondo bathatha ikhonkwane abafuni lutho ngoDr Mhlanga abafuni lutho ngoDr Mhlanga ngoba bayazi ukuthi imithetho yoDr Mhlanga iyasebenza bakhona bebana sita sebakhululekile bakhona bebathakatho sebakhululekile bakhona bebasondo sebakhululekile bakhona abaningi bebana inkinga sabo sihlukene sebakhululekile la bafika kaDr Mhlanga Dr. Mhlanga sokuyikhehla Dr. Mhlanga usemdala andukhohlisi ngafunda unyanga ngokweqiniso ngafunda mithi ngokweqiniso khuluma nani abalaleli sengizovala bengitshela lokho specially 21 no 22 no 27 February uzopata 1 liter John Hope 1 liter Tassenberg 3,750 ufuna kufaka kwa account uwe kwa account le uzofaka 500 mawuthanda mawufuna ukuthi ngoba wena wafika amaphondo uze nayo yonke kulungile kodwa account 16 8 00 71 341 ngiyaphinda le number 16 8 00 71 341 Captain mawufuna kufaka kule account ufaka 500 maso usabmina ke uzadala imali ya 3,250 hello ngusho Dr. Mhlanga nina makasitomu ame loyi baningi nathatha amaphondo sani iphakame heko ke ngiyehlise imali angifikanga no 4,000 ngiyehlise imali ngoba nathatha amaphondo nakhipha imali kwamanje ke sengiyawaphakamisa ngithi lokhu ngoba kumtholile aliphakamise abantu benkosi bathi bakhululeke kuzosala laba especially silandelayo sizobiza afuna ukukhohlisa silandelayo siyobiza unqono uze manje mawutuza ngespecially somnyaka lo sizobiza misale kahle South Africa sesikhulumile sekunele Dr. Bowe Mhlanga lo sebenza ngokweqiniso misale kahle nonke South Africa ngiyanthanda nonke abalaleli emakhaya nabalaleli South Africa yonke nabalaleli amazwe ngaphandle nibame ngiyanthanda ngiyabonga kakhulu ndawuwe bye.